birashika agakora icyaha umuntu kandi ari umukristo rero iyo wabikoze utishingikirije kuvuga ngo kubera ko nacunguwe kubera ko byarangiye utavuze ngo kubera ko ndi Yesu arahita birangiza iyo ubikoze udafite umutima kuko siri nubwo wokwirinda gute birangira umunsi umwe runaka ukoze icyaha rero iyo ugikoze ntubuhakanye umuntu kuri je siko no bivuga ntubuhakanye umuntu ahubwo gusa ni umukristo wagize intege nke yagize intege nke ariko ntubuhakanye umuntu ubu kiri muri bwabo hanyuma mama Fanny nshaka kukubaza ubundi isezerano rya kera nyine abantu babiruka ku bitambo washaka ibintu kugira ngo wicungure ukizwe sibyo isezerano risha ni nk'iki ubona ryaje kutumarira ritumariye iki isezerano risha turimo murakoze ambajije ikibazo cyiza gishobora gufasha abantu benshi nibaza ko buri wese hano cyangwa n'abatwumva bafite ukuntu buri wese afite uko yasubiza icyo kibazo bitewe n'uko abyumva rero mbajije ati mu isezerano rya kera umuntu iyo yakoraga icyaha byasabaga ko azana igitambo kugira ngo ababarirwe ibyaha uti none Nouveau Testament cyangwa isezerano rishyashya niki ryadufashije muzanga isezerano rya kera ubuntu ntabwo ari buhari kubera iki kubera ko wakoraga icyaha bakagutuma inuma bakagutuma inkoko cyangwa ihene cyangwa intama bakayica amaraso yayo bakaba bavuga ko ari nkacyo gitambo mugabo icyo gitambo watangaga ibyaha byaratwikirwaga ntabwo byakurwagaho ngo byibagiranwe burundu byaratwikirwaga ko ari nko kubitwikirira ahantu Shalom bene data turabasuhuje cyane aho muherereye tubifuriza ibihe byiza ngo mubone Imana mu buzima bwanyu Imana ibiteho Imana ibagirire neza turabakunda cyane ikindi tubashimira cyane urukundo mukomeza kutugaragariza Imana yo mu ijuru bampera umugisha ndabashimiye cyane hanyuma uyu munsi turagarutse murabona ko nkikujwe ndi kumwe n'abantu benshi mbaye mbabwiye ko ari abakozi b'Imana nubwo batarabibwira ariko mbaye mbabwiye ko turi kumwe n'abakozi b'Imana badasanzwe bari special rero mubane natwe tubane muri iki kiganiro ndazi ko kibuze kugira impact ku buzima bwanyu rero bene data ndabakiriye cyane ngo mwisange muri uyu mwanya reka twumve umwe adusengere kugira ngo mwarimu kera bamwe tutangiye kubavuga amatashe yabo kandi bataranatubwira rero reka tusabe mwarimu adusengere kugira ngo Imana iri bubane natwe muri iki kiganiro tugiye kujamo. Mwami Yesu Kristo turagushimiye no mwanya uduhaye kugira ngo tuganire imitima yacu yifuza kumva ubwiza bwawe imitima yacu yifuza kuganirizwa nawe turasenze ngo ubwiza bwawe Mana ugere ku bantu bose ivyo ugiye kutuganiriza bitwubake kandi byubake ishengero turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo amen. Urakoze cyane ndabakiriye cyane hano kuri channel yacu ngo mwiyumve mwisange kandi tubane kandi ibyo mugiye gutanga biri buze kugenda neza ndabyizeye njewe kera nabyizeye ko bigiye kugenda neza hanyuma reka dutangire twivuga nje sindimwe mu bivuga ariko reka duhere hano umujene tubona hano imbere yacu abashe kutwibwira karibu. Murakoze cyane ego kuba hano kuri YouTube channel utaramira hano umugisha Imana wo umugisha cyane hanyuma amazina nitwa Jenezeri ego amazina y'indorerezi
cyane n'icyo abantu bamwe banziho yego indirimbo zimbaza Imana bakoresha platform ya YouTube na Instagram na TikTok aho hose nitwaje nezeretse yego abantu barebe baje kubukandiraho kuri aje neza Héritier muhagere naho mugire icyo muhasize mumuhe aba subscribers benshi kuko arabakeneye n'umugisha kandi Imana izabaheza umugisha reka dusabe hano bashe kwivuga shalom ndabaramukije cyane amazina yanjye nitwa Ndakengurutse Joseph nkaba n'umukristo ndakunda Imana amen. urakoze cyane reka mama hano nawe agire atwibwire. Shalom nanjye nishimiye kuba hano kuri ino YouTube channel ya SPCBA official. Nishimiye kuba muri iki gitaramo cyabera. Ndi umumama w'abana babiri nitwa Turatimana Francine. Nishimiye kuba hano Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane rero ndabashimiye cyane kuba mwanyitabye Imana ibampera umugisha. Amen. Guhamagara abantu bakakwitaba buriya nuko baba kwizeye kandi baba bizeye ibyo ukora. Rero kubabona hano hantu ndanezerewe nguwe neza mvuga ngo Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Hanyuma muvuze yuko mwese muri abakozi b'Imana musenga Imana, ndumva nababaza ibibazo kandi tugerageze dutange ibisubizo. Ubundi kuba umwana w'Imana mbese kuko twese tuvuga ngo ndi umwana w'Imana undi akavuga ni umwana w'Imana, ubundi kuba umwana w'Imana ni iki kigaragaza umwana w'Imana? Aje natubwire. Wankunze kuza kumperaho cyane murakoze cyane. Ego njyewe ko nzumva kuba umwana w'Imana ni kuba warakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Maze kumwakira rero niho ukika kuba umwana w'Imana kuko abantu bose ni abantu b'Imana, yaba bizera abatizera bose twese twaremwe n'Imana, turi abantu b'Imana. Imana niyo yaturemye, ariko ikiza kukugira umwana w'Imana mu gihe wemeye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Muri icyo gihe wicitse kuba umwana w'Imana. Jifu ubyumva gute? Kuba umwana w'Imana. Kuba umwana w'Imana ko ndabyumva nanjye sinja kure ya brother aje. hariho ibintu bibiri. hariho abantu b'Imana hakaba n'umwana w'Imana. Ego abantu bose ni ab'Imana, ariko kuba umwana w'Imana ni uko waremeye kwakira ubushobozi buguhindura kuba umwana w'Imana. Ni uko waremeye kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ego niko kuba umwana w'Imana. niko kuba umwana w'Imana. Fani wowe byumva gute kuba umwana w'Imana? Murakoze. Nanjye uko mbyumva mu by'ukuri nta muntu yavuga ngo arajya kure y'icyo bagenzi be bavuze. Ego ariko njyewe uko mbyumva kuba umwana w'Imana, twese turi abantu b'Imana, ariko umuntu wakijijwe akemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe aba abaye icyaremwe gishya, aba abaye umwana w'Imana. Ahubwo wavuga ngo se ngo twakira Yesu tukamwemera nk'umwami n'umukiza tucika abana b'Imana gute? Nuko Yesu muri bwa butatu bw'Imana ni Imana nawe na Yesu ni Imana. Rero kuba umwana w'Imana ni ukwakira Yesu, ukakira ubuzima bw'Imana muri wowe, ukagera ikirenge mu cya Kristo. ni ukuvuga ngo abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo si abana b'Imana. Abo ni abantu b'Imana. Abantu b'Imana kuko nongeyeho bimaze kuvuga. Ego wibuke ko hari ijambo ry'Imana riri muri verset biblique sinzi neza igitabo birimo, ariko bivuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga
ubanza kumwemera ukamwizera then ukabona gucika umwana w'Imana kandi kuba umwana w'Imana ni ukwemera kuzagwa n'Imana ukamwemera ukamwizera hanyuma ukabatizwa ukabyagwa n'Imana iyo uzawe n'Imana rero niho uba umwana w'Imana utarakora izo processus ntabaraba umwana w'Imana. None se ego hariho abana b'Imana nkuko mubivuze hakabaho n'abantu b'Imana. None se bari abana b'Imana bo umwana w'Imana yakoze iki kugira ngo abe umwana w'Imana ave kuba umuntu w'Imana abe umwana w'Imana umuntu akora iki kugira ngo ave kuba umuntu w'Imana abe umwana w'Imana? Nicyo nyine twavuze ni kwemera kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe ukemera kuvuka bwa kabiri ugacika umwana w'Imana kuvuka uzawe n'Imana ni ukuvuga ngo abantu bakira abantu b'Imana n'abantu batarizera ngo bemere kubyagwa n'Imana bavuke bwa kabiri. Ubwa mbere twabyawe n'ababyeyi ariko kugira umwana w'Imana wemera kuvuka bwa kabiri ukabatizwa mu mazi menshi. Murakoze cyane ko murabisobanura neza. Nkeneye ko tutahuza abantu bakabyumva cyane. Ni ukuvuga ngo abana b'Imana bagiriwe ubuntu n'Imana, sibyo? Ni ubuntu bagiriwe na Kristo, nta bikorwa twavuga ngo bakoze kugira ngo bacike abana b'Imana. Uretse ubuntu bwabajeho bubahindura kuba abana b'Imana. Ubuntu bwo mu butekereza hiki ubuntu ni iki? Jifu ubuntu ni iki? Ubuntu bw'Imana twobusobanura gute? Ubuntu ni iki? Ubuntu bw'Imana nyine naje naringize amadute kumbajije ubuntu n'abantu baragira ubuntu hakaba n'ubuntu tugirirwa n'Imana. Ubuntu ndamukeneye tuvuge ku buntu bw'Imana. Ubuntu bw'Imana bwa buntu b'abantu bagiriwe kugira ngo bacike baba abana b'Imana. Ubwo buntu ni iki? Ubwo buntu ni urukundo rw'Imana kandi ubwo buntu ni Imana yakunze abantu kandi ibakunda ari abanyabyaha mugabo iza kutugirira ubuntu biciye muri Kristo Yesu kugira ngo bwa buntu budushoboze gucika abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo ubuntu ni Yesu Kristo, siko bimeze? Ubuntu ni Yesu Kristo, ariko kuri none hariho abantu bari mu kwita abanyabuntu, sibyo? Umuntu agahita avuga ngo njyewe ndi umunyabuntu, kandi muri ba banyabuntu bagahita bavuga ngo ibintu byose byararangiye. Nubwo wakora icaha Yesu yaraje yahanaguye ibintu byose, yahanaguye amafuti yose na bya byaha, nubwo ubikora Yesu yarabitiriye n'ubundi urakomeza ugendera mu buntu. Ibyo bintu tubitahura kimwe n'abo bantu babivuga gute? None Yesu ntiyabipfiriye? Sawa, Yesu yarabipfiriye, sibyo? Dukora ibyaha kuko Yesu yabipfiriye. Tukomeze tukora ibyaha kugira ubuntu busage bukomeze bugwire kubera dukora ibyaha. Ahora yavuze ngo biragashira. Cyane ubuntu nibuduha imbaraga zo gukora ibyaha. Ubuntu ntibuduha imbaraga zo gukora icyaha. Icyaha duhabwa imbaraga zo gukora icyaha kubera twavuye muri bwa buntu. Twavuye mu buntu. Uri umunyabuntu, sibyo? Uri umwana w'Imana ariko ukoze icyaha. Wakoze icyaha kubera ko wavuye uri andehoro ya bwa buntu. Kuko abanyabuntu bavuga ngo ukore nukora icyaha urababarirwa kubera ko uri mu buntu. Niko bimeze, niko tugomba kubifata. Ariko mureke twifashishe na Bibiliya. Araho Bibiliya bivuga. Icyambere cyo novuga ku buntu, ijambo buntu ni ikintu uhawe for nothing, ku buntu uhawe nyine atacyo wakoze. Rero natwe gakiza twagahawe atari uko twagakoreye. Ni Imana yaturebye tugirira imbabazi, iradukunda
iduha agakiza ku buntu niyo mpamvu twitwa abanyabuntu nuko ni ikintu twahawe atacu twakoze ariko iyo umaze kwakira ubwo buntu bw'Imana rero Yesu ivuga ngo muri Tito nimba ari 2:11 avuga ngo kuko ubuntu bw'Imana bwabonetse buzanira abantu bose agakiza ngo ariko butwigisha kureka kutubaha Imana kuko butwigisha kudakora ibibi umaze gucika umunyabuntu ukamenya ko uwagiriwe ubuntu n'Imana ikintu cya mbere kuri kwitwararika ni ukureka gukora ibibi iyo ubaye ubuzima budakora ibibi ubuhawe meaninga bwa buntu bw'Imana wahawe ariko iyo ubayeho ubuzima buvuga ngo ndi umunyabuntu ndakora everything I want ndakora ikintu cyose nshaka kubera ko ndi umunyabuntu ubuhawe uhakana bwa buntu mbese ni ukuvuga ngo uhakana ubuntu kubera ukoze icyaha kandi wiyita umunyabuntu kuko umunyabuntu icyo ubuntu butwigisha ni ukureka gukora donc ni gukorera ibibi ubuntu butwigisha kureka gukora ibibi rero mu gihe ukoze ibibi uba utaraba umunyabuntu sawa reka mpoze kesiyo yindi aho nyine ukiri none se umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza yarakijijwe akora ibyiza burakeye akoze ibibi wa muntu tuvuge ngo ntiyigeze aba umunyabuntu n'abandi ni mumufashe ngahe baramfasha ariko jewe nanje mfise igitekerezo sero nuko abantu batahura ubuntu abantu turafise ukuntu tumeze hari abantu bavuga yuko batahuye ubuntu kandi c'est vrai birashika bakaba baratahuye ubuntu neza kuko natwe ubutumwa uno munsi dufise ubutumwa bw'ubuntu uwabusobanukiwe ni Paulo yari umunyabyaha ruhebwa cyane niwe muntu yigishije ubuntu niwe muntu wa mbere atanguye kwigisha ubuntu kandi imbere yiwe hariho abandi bagabo bari bamwitangiye imbere ba Paulo ba Petero hari aho bigeze no kuzazanirwa bavuga ngo Paulo kumenga azanye inyigisho twege tutumva kandi uwo ariko aravuga twe ni wa wundi twagendana ni wa wundi bica tubona Paulo impamvu wewe yasobanukiwe ubuntu hari ahantu hasomye mu Bagalatiya igice cya mbere avuga ati iyi nyigisho z'ubuntu ntanga sizo nigishijwe n'umuntu ahubwo jewe ni ubuntu nagiriwe na Kristo arabumpishurira rero abantu bafise igitekerezo kibi ku buntu no ku banyabuntu kubera kudatahura ubuntu twagiriwe rero je numva icambere novuga abantu icambere dufise ikibazo cyo kudashaka kumenya niki cya kabiri cyo kudashaka kwemerera mpemu yera muri twebwe ngo aduhishurire tugasa nk'abashatse kujija abahishuriwe ubuntu icarico kubera ko tutashatse twege kubimenya umuntu yakubwira ati hari ubuntu twagiriwe wowe ugahita umukarisha sivyo ugahita akikubwira ati hari ubuntu twagiriwe kubera ko udashatse no kumwumviriza ukumva umenga agiye kukubwira ngo ukora ivyaha ngo warababariwe kubera ko wanse ko wumva kakubwira impamvu hari ubuntu ugahita ubona ku musozo w'ivyo agiye kukubwira uyu muntu nta kindi kintu agiye kumbwira agiye kumbwira ngo si gukora icaha ariko ubuntu buduhesha kwikunkumura buduhesha kwanka icaha rero by'ukuri ubuntu ni nk'uko mwene data bivuze ubuntu ni ingabire duhabwa n'Imana ntabwo tuyiheshwa n'ibikorwa byacu kuko ibikorwa byacu byarananiwe wibuke mu isezerano rya kera mu isezerano rya kera abantu baragerageza gukora ibintu kugira ngo bicungure ariko byaranse hari n'amategeko ariko amategeko arananirwa baza kubona gukizwa biciye muri Kristo
atubabarira ibyaha kubw'ubuntu atakintu na kimwe dutanze, atakiguzi dutanze, Yego. turababarira ariko ntabwo twemerewe gukora ibindi byaha ngo kubera ko bwa buntu bw'Imana buhari. ubuntu ubwo buduhesha kuva mu byaha. Aje hari icyo yari afite ashaka kuvuga, ngahe komereza. nashaka kuvuga kuri icyo kibazo wari ubajije, mbese none iyo umukristo wakijijwe iyo akoze icyaha eske nawe aba ahakanye bwa buntu? Ariko icyo navuga kuri ibyo bintu uko mbyumva ni uko umukristo bivuye ko umukristo uba uri umuntu hari umuntu arageragezwa, arageragezwa kandi birashika agakora icyaha umuntu kandi ari umukristo. Rero iyo wabikoze utishingikirije kuvuga ngo kubera ko nacunguwe, kubera ko byarangiye, utavuze ngo kubera ko ndi mu Yesu arahita birangiza. Iyo ubikoze udafite uwo mutima, kuko siri n'ubwo wokwirinda gute, birangira umunsi umwe runaka ukoze icyaha. Rero iyo ugikoze ntubuhakanye umuntu, kuri njye siko nabivuga, ntubuhakanye umuntu, ahubwo gusa ni umukristo wagize intege nke ariko ntubuhakanye umuntu, ubu ukiri muri bwa buntu. Hanyuma mama Fanny, nshaka kukubaza, ubundi isezerano rya kera nyine abantu biruka ku bitambo, washaka ibintu kugira ngo wicungure ukizwe, sibyo? Isezerano risha ni nk'iki ubona ryaje kutumarira, ritumariye iki isezerano risha turimo? murakoze, amubajije ikibazo cyiza gishobora gufasha abantu benshi. Nibaza ko buri wese hano cyangwa n'abatwumva bafite ukuntu, buri wese afite uko yasubiza icyo kibazo bitewe n'uko abyumva. Rero umbajije ati mu isezerano rya kera umuntu iyo yakoraga icyaha byasabaga ko azana igitambo kugira ngo ababarirwe ibyaha. Uti none Nouveau Testament cyangwa isezerano rishyashya niki ryadufashije? Muzanga isezerano rya kera ubuntu ntabwo ari buhari. Kubera iki? Kubera ko wakoraga icyaha bakagutuma inuma, bakagutuma inkoko cyangwa ihene cyangwa intama, bakayica, amaraso yayo bakaba bavuga ko ari nkacyo gitambo. Mugabo icyo gitambo watangaga, ibyaha byaratwikirwaga, ntabwo byakurwagaho ngo byibagiranwe burundu. Byaratwikirwaga, ko ari nko kubitwikirira ahantu hagera igihe babishyira muri stoke bakabitwikira, wasubira ati n'ejo bundi wakoze ibi. Mu by'ukuri nkubwiye ngo nakubabariye kubera wenda wampaye ikintu, ariko ejo wasubira nkongera nkagucurira bya bintu cyangwa nkongera nkabiguhanira, ntabwo mba nakubabariye. Ahubwo wampaye nk'akantu nyine k'agapfukamunwa kugira ngo nibagirwe ibyo wakoze, si uko byibagirwa, mbyirengagize mbere nk'utakibigaharura ako kanya, ariko ejo nusubira nzabiharure. Ni ukuvuga ngo imbere y'izina ryawe n'ubundi habaga handitseho ngo mama Shama yaribye. Bagiye mu gitabo babisangaho, sibyo? Kandi witwa ngo watanze igitambo, kandi byitwa ngo wihanye. Rero isezerano ry'ubu rya Nouveau Testament ikintu ryakoze byaje ari ubuntu, byaduhaye Yesu Kristo. Imana yaduhaye Yesu Kristo, umwana wawe w'ikinege, apfira ibyaha byacu, sibyo? Abambanwa n'ibisuma n'abambuzi kugira ngo twebwe twitwa abana b'Imana. Amaraso ya Yesu rero yamenetse ku bwacu, mu by'ukuri yakuyeho ibyaha byacu burundu, biribagirana. Nicyo kintu numva ko isezerano ry'ubu aho ryaba ritandukaniye n'irya kera. Kera baguma babyibuka, cyabaga ari igitambo cyo gutwikira, ariko Yesu Kristo aje akamena amaraso, byakuweho burundu, biribagirana. Urakoze cyane. Gusa hari akabazo naringize. Mbega uno munsi ko ibyaha byacu byakuweho, aho nta bantu bakibyibuka? nawe ubajije ikibazo cyiza. Ibyaha byacu byakuweho imbere y'Imana, ntabwo byakuweho imbere y'abantu. Kuko ushobora kuza hano uri pasiteri
cyangwa se umuvugabutumwa twaba twahuriye mu muhanda nkubonye ukoze akantu katariko njye nkaguma nkurebera muri ka kantu ariko sinzi aho waciye ngo uganire na papa umubwire ibyakugoye then akubabarire nkagumiza mbikubaraho ukavuga nkakubonamo jifu w'umwibyi kandi wihanye wowe umubonye nka jifu w'umwibyi ariko Imana imubona nk'umwana wayo w'ikinege ujya ucyegera nk'umukiranutsi wanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko genda kureba ngo ibyo urimo uvuga byose ni ubusa kuko yibye nkubona watukanye nkubona sibyo ariko ufite intimite yawe n'Imana ufite ahantu hawe hibanga n'Imana ugenda ukayibwira ati uyu munsi kuko mu busanzwe umukristo muzima uhawe ujya mu ijuru ntakwiye kuryama cyangwa abyuke ntabwire Imana ibyayigoye ibyamugoye ushobora kuvuga ati uyu munsi nagambire gukora ibyiza ariko ibi byantanze imbere byagenze uku n'uku natsitaye kuri iki navuze uku none umbabarireka urukundo rugaruke kuko urumva uba wakosheje nawe iyo umwana agukosheje uri umubyeyi hari ukuntu umva umengo ntumerewe neza ariko kubera ko uri umubyeyi kandi ufite urukundo rw'umubyeyi umwana yaza ati mama mbabarira ahubwo ukumva ukamusaba imbabazi wowe nyine ukamubwira ati mbabarira pardon ariko ntuzasubire rero ushobora gukora ibyaha ntabwo kuba umukristo bitubuza gukora ibyaha bivuga ko tudakora ibyaha turabikora kubw'intege nke kubwo kugeragezwa na satani ariko kubwa kamere muntu ariko suko tuba twabigambiriye ni akantu nyine nko gutsitara nko kuca kujya mu barabara imodoka ikakugonga urakoze cyane kandi ubisobanuye sinzi ko wacumvishije neza wacumvishije ariko umuntu ugeragaje kumva uko avuze avuze ko hariho abantu iyo baguma baharura ibyaha ku bantu none abantu bo twubafasha iki reka nanjye nsubize icyo kintu sibyo twese turi muri deba sibyo je uko mbibona umuntu wamukoreye ikibi sibyo mu gihe se yagusabye imbabazi mwasabanye imbabazi ariko wewe avyibuka uracabyibuka arakubona bikagaruka ni ukuvuga ngo wa muntu imbabazi uko mbona ntiyatanze imbabazi wa muntu ntiyatanze imbabazi ariko mu gihe wowe yarazitwikiriye yafejeje samba ari mu isezerano rya kera yarazitwikiriye ariko mukiraho Jesse nemezanya nawe aho ngavuga uko byumva uko kuntu mama Shama avuze je di contre yawe okay kubera ko umuntu kuna donc muri nature y'umuntu iyo unkoreye icyaha ukansaba imbabazi erega ntuvuta ya image muri jewe kwibuka ndaguma nibuke kubonye ndavyibuka aho gati umuntu yarigeze kungira gutya kwibukaho sinoreka cyangwa icyapo dikizohera mu nje ariko narakubabare kanzigo kigufitiye ariko still ndakubona akavuga ati yarigeze kungira gutya no gusa hariho kwibuka ariko ikintu kitakikubabaza ukavuga ati yarigeze kunkorera icyo rero niko mvuga urashaka kwibuka ariko ikintu ata impact gifite muri wowe hariho kwibuka uvuga ati icyo kintu nubwo nkibutse ariko narakibabara umuvuga nabi cyangwa umugirire nabi ariko Chifu yari yavuze ngo umuntu akakubona kwa kunda akakubonera muri cyakera akakubona mu byakera hari no kwibuka noneho iwe icyo gihe umuntu ntubara mubabara ntaba yarapfuye kuri kamera sawa singadusubiye kuri cyagine nimba ukibona wa muntu yizigwa ikaze umuntu yagire gute muri wowe tuwababarira ariko kubabarira ndi gukuraho ko nzibuka ndakubabarira ariko uzaguma nibuke ubonye nawe ati tipe yangire gute cyane sinzareka kwibuka noneho wewe aje ushatse kuvuga sibyo aba bantu bose bakijijwe umuntu uza akavuga ngo njyewe narakijijwe namwaga inzoga narabiretse nari umusambanyi narabiretse nari umwibyi narabiretse ni ukuvuga ngo wa muntu aguciye imbere none kandi wenda n'umukozi w'Imana ejo aragarutse ni ukuvuga ngo wewe uhita umubona muri ya image y'ubwibyi cyangwa y'ubusambanyi cyangwa y'inzoga uhita ubona ya image suko bimeze sikuko nashatse kuvuga ariko wibuke ko wa muntu utezigera wibagirwa ko yigeze kwiba baramufata baramukubita uzovyibagirwe ikintu gihari nuko ku Mana wa muntu by'ukuri aba yarababariye aba ari uwera ku Mana kandi Imana iyo aho itandukaniye n'umuntu Imana iyo kubabariye iribagirwa Imana tizi usanga bikwibutse ngo ati yewe wagize guhe
nubwo wowe usirimba cyane ariko wakoze imana yose uko ariko twebwe abantu twavuga ati runaka yarakishijwe ariko atarakizwa atarakizwa yagize none se byotuma nibagirwa ni ukuvuga ngo abantu bahorana amateka y'abandi mabi yes iyo feedback kandi amakenga ukavuga ati oya si amakenga si amakenga ahubwo ni ukwibuka yes niya background uba ufite ariko none haje uba ufite amateka tuvuga ati uyu muntu atarakizwa wumva uje gusaba imbabazi tubikura ko sinibagirwa ko wigeze kwiba baragufata baragukubita none ufite video reka kubaza ko umuntu yigeze kwiba ariko umukristo badusaba kwibagirwa reka nkubwire mama sha ibi bintu urana wankoseye ukansaba imbabazi ndakubabarira maze kukubabarira cya kintu nta mbaraga kiba gifite muri nje ariko ndakibuka kavuga ati none reka nanjye mvuge kano kantu nari ngiye gushorera reka asoze kamare nimara muvuga nari bivuze kano kantu n'ubu umuntu ni umukristo yarakijijwe ariko mbere y'uko akizwa yaribye mu ibarabara ndamufilme mufata video iyo atambutse hano imbere yego ni umukozi w'Imana uhita uje kureba ni umukozi w'Imana ariko kubera ya background afite ya mateka aho gati ni umukozi w'Imana n'ukuri yarakijijwe ariko ufite video yiwe atarakizwa uguma wibuka yigeze kugeraho kigeze tibikuraho kuwibagirwa njyewe icyo nashaka kumubazaje avuze ngo umuntu yaribye uramubabarira gukomeza kwibuka none nk'ubu ngubu aje mugujije 100 arabimpaye ndabiherana maze kubiherana ndaje musabye imbabazi arazimpaye burakeye mugujije andi azaya nimba yaribagiwe ariko akaba ari kwibuka gusa kuri aho azayampa rero ngahe aje nagisubiza uzayamuha reka mubwire cyangwa uzibuka ko yaguheranye wamuvuga ngo naye yarayatwaye bibaye reka none nimba naramugurije amafaranga akayatwara ntiyayansubiza bikamugora akazana hanyuma akaza kunsaba imbabazi hanyuma nkamubabarira mugaza urabona deja namaze kumenya ko umuntu utwara ifaranga ntazigarura icyo kera nakimenya ariko naramubabarira kuba yarayatwaye ukayagumana ndakubabarira z'ukuri nta kibazo ariko ntaje nk'umuntu aje kunguriza ifaranga ngo tipe runaka taza yishura sinosaba kumuha ifaranga kandi kutamuha ifaranga si icyaha si icyaha ariko imbabazi wamugiriye namugiriye imbabazi zifite kondisiyo iyo ntamugirira imbabazi nari kuja kumufungisha cyangwa nkamufatira ibintu runaka bagati ikigaragaza ko nakubabariye nuko nari yakurekeye ni amahoro ariko mu kindi gihe nunakocinga tayo nzoguva nzoyagwa kwera kandi narakubabariye izo mbabazi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo tugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu uwo mutima narawugize ndakubabarira warambabariye gute ntiwasubira kumpa ifaranga kandi nzikeneye usi mpamvu nasuye kuziguha nuko utazuzigana nuko ariko narakubabariye imbabazi ko zifite kondisiyo imbabazi z'Imana nta kondisiyo zifite reka nkubwire impamvu izo mbabazi zidafite kondisiyo nta kondisiyo ihari kubera ko udasubira kumpa erega impamvu udasubiye kuguha si uko ntakubabarira iyo si kondisiyo impamvu udasubiye kuguha si uko ntakubabarira impamvu udasubiye kuguha ni uko ntakwizera nuko nzi ko utazozigama nuko utari umwizego ariko kukubabarira iyo bisaba kugira ngo iyo habaho kondisiyo kugira ngo ukubabarire sadana kuvuga ati biriya 100 wantwaye banza ugire gutya ugire nuku ndakubabarira ariko ntabwo nagusabye narakubabariye ariko kuri second time ugarutse sinshobora kuyaguha kubera ko turi umwizego ariko narakubabariye yego ariko urumva ko ukomeje kwibuka kandi ijambo ry'Imana riratubwira ko tubabarire inshuro 77 inshuro indwi none reka mama sha reka nkubaze gato none ngubu womenya ko wowe ukabifaranga ukazitwara ntuzigarure ukaza kunsaba imbabazi ukamusa ukagaruka uje kusaba ifaranga kandi zimwe zo kutazozingarurira kaziguha ngo kugira ngo zose nkubabarire nizo zacuro iyo bimeze uko igihe Imana dusaba kubabarira gutyo muri ubwo buryo ni mu gihe ukoshereje ariko ntabizi ariko mu gihe nzi kukoshereza kwiye kwirinda kugira ngo tukoshereze
mbese wakoze ikintu cyitwa kwirinda yego nirinze kugira ngo ntukoshereze ariko si ukuvuga ngo undama ngureke ngukoshereze kugira ngo ukubabarire gusenga ugaruke ngukoshereze kugira ngo ukubabarire muri icyo gihe naje mba sinzi ukuntu mba ariko ndagutahuye kandi ndakumvise jifu sinzi ko hari icyo yokivugaho umuntu yaje yagutabye ifaranga sibyo noneho aragiye abuze ifaranga araje arakubwira ati nabuze za faranga kubera ubukene runaka mfite none mbabarira uramubabariye sibyo arongeye kandi aragarutse ati ukeneye ifaranga nzaziguha ikugiye wa muntu urazimuha cyangwa uravuga ati kubera ko yampejeje ziriya n'ubundi ntazozigarura reka nzimwiye wowe byumva gutya rero muri icyo gihe nk'umukristo sinumvura aho ndayafise burya hari ikintu mu buzima kigoye gutakaza icyizere ku muntu muri icyo gihe agarutse rya kabiri yaraje akansaba imbabazi hanyuma ya mafaranga nkayaheba abantu ikintu tubwira amakenga kandi wanashaka si twe ba mbere kandi amakenga ngo si mabi ntabwo si mabi kuko n'aba petero baragize amakenga kuri pawulo yishe abantu ariko buce kabiri abona pawulo aje kwiyunga nabo bagira amakenga turi umugabo yuhavura tugirira nabi tugeze imbere ariko muri icyo gihe je nk'umukristo aje kungurana kandi sinomugurana kandi nyamba aje kunyaka 100 sinoyamu nomuha nka 20,000 nkabwira ati twara 20,000 genda urondera ubundi akongerereza kubera ko mbere azoba yatakaje icyizere kuri jewe Seven naramubabariye mugabo amakenga ntiyashize ese ya 20,000 umuhaye urayimugabiye cyangwa urayimuhaye muri ico gihe uwo muntu uzosigara ndamugabira none icyo gihe ikibazo ufite aho hantu sibyo wowe ubwawe niwe wivugiye ngo kubera icyo abantu bakomeza kurebera umuntu mu ishusho ya kera muri filime za kera yaciyemo noneho nimba umfashe ko ndi umuheranyi nagusabye imbabazi nasubira kukugurana ntumwe uzaba umfashe muri ya shusho ya kera nkiherana none kutakugurana ni cyankoze ndi kuvuga mu by'ishusho njye narahindutse petetre singiherana ndakuguranye uranze kunguriza ntumba kuzaba ndebeye muri Ancien Testament ibyawe ariko ikintu uvuga ibyo uzo guhinduka ibyo bizimana twese ndi umuntu sinzi ko wahindutse sinzi ko wahindutse wowe ushaka kuvuga ati narahindutse icyo ko yahindutse sivyo nuko nubona ngarukaniye ya mafaranga nubwo namubabariye aho nogi kuko wibuke sinzi wa mugabo mugufi Zakayo amaze guhinduka avuze ati abona atwaye abona herani abona ambuye kugira ngarukana icyizere ndabanza ndabari ariko noneho Zakayo uko mwabivuze mwebwe Zakayo nubwo yagaruye ziriya faranga sibyo ariko abantu mwavuze yuko umuntu atagomba kwibagirwa afite gahunda yo gukomeza kwibuka ni ukuvuga ngo ba bantu nubwo yabasubije bagumye kumubarira hahandi kandi yarabasubije abasubiza n'inyungu rero nta deni kibafitiye kubera ko yabasubizanyije inyungu nibwo nico kigomba gutuma rekana ko yahindutse tibibagiwe ahubwo baravuze ati hari ikindi kintu kimurimo arinze akora bibi nuko hari undi mutima yagize utandukanye n'uwo yari afite baravuze ati yego by'ukuri yahindutse ariko tibibagiwe ko yigeze kubanyaga tibibagiwe je naho gusa mpagaye tuza twibagiwe murakoze cyane ndumva ibintu sinzi ko Fani yarasigaranye akabazo muri we yovuga akabazo ufite mu by'ukuri nuko abantu turikunda abantu turafite kwikunda kandi ukumva wagira ngo basi bo bagukorera ibyiza wenyine we ntuvuga ati basi nanjye nsubize mwavuze icyo kintu ndatekereza ndavuga ngo eske musanga ijambo ry'Imana ritubwira yuko umuntu udatanga icyacumi aba yibye Imana sibyo uku kwezi sintanze icyacumi Imana yampaye miliyoni ejo mu gitondo ndabyutse ngiye imbere y'Imana ngo Mana nkene miliyoni 5 eske Imana ibaye iguma yibuka yosubira kuguha n'ijana kandi umwibyi ntibishoboka uyiba
ni ukuvuga ngo imana itandukanye natwe abantu wase gutanga icy'icumi ubizi neza ko ugomba kugitanga urakiriye sibyo ugiye imbere y'Imana ati Mana mbabarira byangoye byahuriranye n'ibiharuro nari mfite na bezo nari mfite byahuriranye sibyo ariko bukeye wibagiye ko ufite n'andi mabezo kuzageza upfuye usubiye imbere y'Imana Mana noneho nkene miliyoni 3 sibyo eske Imana nimba yogira kamere nk'iyacu yoziguha nimba ibabarira nkatwe ikaguma yibuka yoziguha Imana nta kamere ifise ko nta cacumi none icyacumi kiri mu ijambo ry'Imana ko tugomba kuyibigerageresha ahubwo ikibazo nje ifite kuri ako kantu eske kudatanga icyacumi ni ukwiba Imana niko tuzi bandike muri commentaire aho ni ukwiba Imana none ko Imana yararinze yandika mu ijambo ryayo ati reka nanje subize aje ibyacumi n'amashika mu bingeragereshe ukabirengaho mubugiye none reka mubaza akabazo iyo utanze icyacumi niki kiba icyacumi ni ukigerageresha Imana kugira ngo tugomororere imigisha ubundi icyacumi ni itegeko ntiwishitegerezwa kubikora kubera ko byanditswe kandi tugenderaga ku byanditswe abakristu tugendera ku byanditswe tugomba kubaha biriya byanditswe akaba ari byo dukurikiza ni ukuvuga ngo icacumi kugitanga biranditswe ko tugomba kugitanga ni ukuvuga ngo tutabikoze ntituba turi kubaha ni ikosa niki wenda turashaka ayo maverse avuga ko gutanga icyacumi ari itegeko turayashaka abadukurikiranye turashaka kumva ariko jewe ukuntu nzumva jewe numva ko udatanze icyacumi ku Mana ntacyo ubuhombeje Imana ahubwo niwe ubwawe uba wihombeje urumva udatanze icyacumi kubera ko icyacumi ugitanze uba wabikisha ku Mana stili ni wewe biri bugirira akamaro mu gihe utagitanze rero umenye ko wabugara imiryango y'imigisha yawe rero niyo mpamvu utemezanye n'umuntu uvuga ngo udatanze icyacumi uba wibye Imana wibye ahubwo niwe uba wibye ni ukuvuga ngo udatanze icyacumi aba yigire nabi kuko ku Mana ya mafaranga dutanga Imana y'ubwayo ntacyo ntiyakeneye cyane ahubwo ikeneye uyatanga ubwo uri kugomorora imigisha rero mu gihe utayatanze menya ko nawe nta migisha kuragomera imigisha novuga ko kuri iki cyacumi by'ukuri kudatanga icyacumi si icyaha cyangwa se ukwiba Imana kuko iby'Imana ifite ingene yapanze ibintu gutanga icyacumi kudatanga icyacumi birangana no kudakora iyindi mirimo yose Imana idusaba gukora kuko gutanga icyacumi namba muvuga ko ari itegeko hari n'ayandi mategeko hari n'ayandi mategeko twica tukaba tugize neza tukaba tugize nabi twigiriye nabi twebwe nyine kuko kudatanga icyacumi si ukugirira nabi Imana icyicumi gifite umugisha wacu ariko kandi icyicumi kimaze iki apana kuri wowe apana ku Mana mu rusengero mu nzu y'Imana kimaze iki mu nzu y'Imana ubu muri kino gihe mu nzu y'Imana muri Bibiliya apana muri kino gihe muri Bibiliya turavuga ico cari kimaze none akamaro karashize reka tuvuge ico cari kimaze n'uyu munsi kimaze n'uyu munsi kirakimaze kuko turacagitanga akamaro kacyo karashize twaba twaragihagaritse none niba akamaro kagihari tugomba kuguma tugitanga tukavuga n'akamaro kimaze uyu munsi nayishatse kuvuga ico cari kimaze mbere kugira natwe twumve ko bitureba mbere icacumi Bibiliya itubwira yuko cari kigenewe abaherezi kuko abaherezi akazi bakora bama mwihema barindiriye abakirisitu uko byari bimeze mbere uko byari bimeze tuvuge muri kino gihe twuganye urusengero rwagira ibice bitatu haba ku irembo hakaba hera hakaba n'ahera hahera abo bantu bose bari bemerewe gushikayo abantu bari bemerewe kujayo
barabahereza ahera Eh? hehe ahera abantu bagarukira ku irembo abantu bagarukira ku irembo bagashikiriza imitwaro yabo ni ukuvuga ngo ku mana bari bafite intermediaire bashikirayo we ntiwashika direct wari ufite intermediaire ibyaha byawe wabivugira hariya bakakumviriza bakavyandika urudire ko icyacumi cyari cyabaye intermediaire oya babaherezi abo baherezi rero nta kandi kazi bari bakora yego ntibaja mu zindi activite akazi kabo kari aho nyene hanyuma ba bantu baje ngo babatwarire imitwaro imbere y'Imana bagatanga icacumi kandi icyo tubamenye icacumi ntiyari amafaranga gusa ariko muri kino gihe abantu bacacumi bazi ko ari amafaranga gusa jewe iminsi mike maze mu ishengero sindabona abantu bazana icacumi c'ibiharage c'ibiryo ariko kera icacumi baratanga ivyo bimbuye bagatanga ku bitungwa ariko no musi abantu bazi ko icacumi ari amafaranga rero uko byari bimeze icacumi bagiha abaherezi kubera ko nta kandi kazi bari bafise ariko uno munsi uko ijambo ry'Imana rivuga itubwira yuko igitambara carahera catabutsemo kuri kubera bwa buntu bwa Kristo kugira ngo umuntu wese yigerereyo yegere Imana Bibiliya itubwira yuko uno munsi twese abantu bakiriye Kristo abo Kristo yacunguye twese twabaye abaherezi mu bwami bw'Imana bisigura ngo rero icacumi kugitanga n'umugisha kuri wewe ariko si ukwiba Imana jewe muri bike maze gusoma ntaho ndigera mbona ubutumwa uno munsi amahanga afise n'ubutumwa bwa Paulo naho yigeze yigisha gutanga icacumi yavuga gusa ngo mutange amaturo yo gufasha abantu bagize ibibazo abantu bagize ingorane rero uno munsi gutanga no gutanga kubera urukundo rw'Imana kubera gukunda abantu b'Imana nayo ubundi icacumi wowe icacumi kimaze iki kuri uno munsi kuko yari isezerano dishi kimaze kirakenewe ntigikenewe kimaze kirakenewe nk'umukristo wamenye Imana ariko kutagitanga sukwiba Imana kudatanga icacumi birangana no kudakora uwundi murimo Imana ni ukuvuga ngo gutanga icacumi ni mu mirimo imwe tugomba gukora nk'abakristo sibyo none je nkurikije amagambo mwarimu avuze aravuze ngo ubu ngubu icyacumi ntikikiri ngombwa cyane kubera kuko abaherezi nta kandi kazi bakora hari kudushikanira imitwaro ku Mana none aravuga ngo ubu kiri ngombwa cyane mu nzu y'Imana aravuga ngo ubu ngubu ngerageje kumva logique yabishyizemo ubu ngubu umuntu ashobora kuba ari umuherezi abaherezi ubu ni ba pasiteri ni ba bishop urabibona nawe ati basigaye bafite ubuzi basigaye bahembwa na menshi kuturusha none twubashyira ntibanirirwa no kwishengero birirwa mu buzi none icyacu turagishiranye gusa nasi iki kintu kigira cumi kirakenewe kandi nubwo tugihe abapasiteri ariko nabo abapasiteri baragitanga kandi tugihe abapasiteri kigira cumi gifite umumaro mu ishengero ibikorwa nicyo gikora bino byose tubona mu bikorwa by'ishengero kera kuko yabivuze kera bagiherezaga abaherezi kuko nta wundi murimo bakoraga bahora basabira abantu ku Mana donc niyo ko kazi bari bagiye kandi umuntu ntiyohora gusa gusabira abakeneye kwambara abakeneye kujya abakeneye nyine amano maguze y'abantu basanzwe rero kubera ko nawe afite icyaha kumaririye ukazana icyo kigira cumi kimwe mu icumi ni ukuvuga ngo icacumi nitutagitanga nitwe tuzoba turi kwihombera cyane mwashatse kuvuga ko icacumi ntabwo Imana ari ihomba Imana ntihomba ngo kubera ko utatanze icacumi ahubwo hahomba wewe utagitanze noneho umwanya uragiye shaka kubabaza ikindi kintu iyo dusenze bigira akamaro Imana cyangwa bitugirira akamaro twebwe iyo dusenze gusenga kwacu
kugirira ubuzima bwacu akamaro cyangwa n'Imana tuba turi gusengera Imana. Mbese gusenga ni gusenga ni ukuganira n'Imana. None ufise amahirwe menshi n'Imana cyangwa n'ijere. Buri gihe cyose umuntu aba yifuza kuganira n'umuntu mukuru. Bisigura ngo gusenga dukeneye Imana gusumba ko dukeneye. Bifitiye akamaro jewe cyane, ntabwo ari Imana. Kuko jewe kudasenga Imana ntibikuraho kwitwa Imana. Ahubwo gusenga ntabwo bifitiye akamaro Imana, bifitiye akamaro umuntu. Ni ukuvuga ngo ibyo dukora byose sibyo ibyo dukora byose hano mu rusengero cyangwa se imirimo y'Imana ntabwo tuvuga ngo ko turahombesha Imana, ni ubuzima bwacu twenyine tuba turi kwihombesha cyane. Wowe ndushaka guhombesha Imana kuko nabijya bintu Imana igusaba gukora, hanyuma nubwo ukwanga ntubikora. Imana yaravuze ngo ifite ububasha bwo gukoresha ibiti n'amabuye bikabikora. Rero mu gihe udakoze ivyo Imana igusaba, kuma Imana ntakiyohomba, ntakiyohomba tibihindura kuba Imana yokoresha n'ibiti n'amabuye. Rero aha ni nzumva ko niba ari Imana ikubwira gukora ntugikore, tukazumva ko wahombeje Imana. Imana ntacyo nayeretse no munsi wayeretse aho ni wowe wigiriye. Murakoze cyane. Reka mbaze icyanyuma ku muntu wese sibyo, duhere kuri Papa Jifu. Uri umupapa urubatse ufite urugo, uruhare rw'umupapa mu nzu y'Imana cyangwa mu murimo w'Imana ni uruhe? Uruhare rw'umupapa mu nzu y'Imana tuvuge mu ncamake. Mu ncamake je numva tubishize muri cadre y'ubupapa umenga birasa n'ivyo mu rugo, ariko dukwiye kumenya ko mu nzu y'Imana nta mupapa, ahubwo dukwiye kuza mu nzu y'Imana nk'abana b'Imana. Imana buriya ntibona Fani nk'umugore, mbona nk'umwana wayo. Fani buriya ntazobazwa iby'urugo azobazwa abana. Hageze kubazwa nzobazwa nk'umugore watunganijwe urugo rwe neza cyangwa atabitunganijwe neza, ariko bidasigura ko nibyo nakoze nkiri inkumi ntazobibazwa. Nimba ntarabyihanye sinzabibazwa. Murakoze cyane. Hanyuma aje umusore muri Eglise, ni uruhe ruhare rwiwe? Ntabwo afite cyangwa ararufite, niko agomba guterera muri Eglise. Umusore mu ishengero ni ikintu cy'akamaro cyane, kuko azaga mu bwiza bw'umusore ni imbaraga ziwe. Kandi mu ishengero hari ibikorwa biba bikeneye imbaraga, biba bikeneye gukorwa n'abantu bagifite imbaraga. Muri uwo mwanya haba hakenewe umuntu w'umusore. Ni ukuvuga umusore ni umuntu w'akamaro cyane mu ishengero, kuko aba agifite imbaraga. Kandi umusore usanga ari we uhugutse, ari umuntu uri update ku bintu bihari biri modernize. So umusore vraiment mu ishengero arakenewe cyane. Murakoze cyane, turasa n'abarangije. Ndabashimiye cyane ku mwanya mwampaye, ni ukuri mbihaye agaciro. Mwakoze cyane. N'ubutaha nimbahamagara ntimukantengo, iyi maje munyeretse ntimugatume mfata iyindi, kuko mwavuze ngo umuntu nakora ikintu ntukacibagirwe. Ndagucibagirwe ni ukuvuga ngo undi munsi nimbahamagara mukantenguha nzatubabarira, ariko tuzibagira ko twaguteye. Murakoze cyane. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha naho ubutaha.